Hayırlı kеш, қымбатты ханымдар мен мырзалар, hayırlı kеш, қымбатты қонақтар, армысыздар халқымыздың қазыналы тойына жиналған елдің жақсылары мен жайсаңдары. Assalomu alaykum buyuk Turon zamin farzandlari. Assalomu alaykum zamonamizga shukr qilgan zamondoshlar. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar. Assalomu alaykum 130dan astam ultning o'rtaq shag'rag'ina aylangan mangilik yel, Qozoq yeli. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Добрый, самый прекрасный свадебный вечер. Можно поаплодировать. И сегодня в этом прекрасном зале, если в нашем зале присутствуют узбеки, ассаламу алейкум, хурматли азиз мехманлар, татары, исямысыз, греки, ясо, дунгани, хотиба, братья хахлы. Хахлы сегодня в зале присутствуют? Есть хахлы, здоровенько были. И чтобы никого не обидеть, всем большой и дружеский шалом, дорогие гости, можно поаплодировать. Қымбатты ханымдар мен мырзалар, тойларыңыз құтты болсын. Қазақ халқында айтады, тойың той қыласын, салған әнің қырасын дейді. Міне керуен сарай, салтанат сарайында Қахаровтар жаниясы. Валижан мырза мен Барно ханым Сураждың үйлену тойына барша халықты арнайы шақырып отыр. Ал енді біздің бүгінгі кешіміздің жұлдызы ол Алтынай келдіміз. Олай болса той иелеріне бір ду қол шапалақ ұрып қойсаңыздар болады. Тойларыңыз құтты болсын. Muhtaram azizlar, hurmatli mehmonlarimiz, bugun siz va biz haqiqatdan ham orzular ushalgan xonadonda mehmonda bo'lamiz. Go'zal Chimkent shahrimizda eng hashamatli tantanalar saroyi bo'lgan Kervensaray koshonasida bugun Qo'chqarov Qaharovlar oilasi bugun katta bayramni tashkil qilgan. Sabab farzandlarni bugun nikoh to'ylari. Valijon akamiz, Barno opamiz farzandlari uchun unutilmas go'zal yulduzli kechani taqdim qilgan. Kuyov bolamiz Suraj, kelinboshamiz Алтынай davriga kelishga tayyorgarlik ko'rishmoqdalar. Да, дорогие гости, сегодня великий праздник в семье Кахаровых, ведь именно сегодня, 10 октября 2021 года в нашем городе, в нашей республике родилась новая семья. И сейчас прекрасные гости в зале есть, Фархад. Шикарные, красивые женщины в красивых нарядах, сильные и смелые мужчины, наши родители, наши родственники, наши друзья. Но нет виновников торжества. И сейчас давайте все вместе приподнимемся со своих праздничных мест и бурными аплодисментами пригласим в этот зал прекрасную пару жениха и невесту. Қымбатты ханымдар мен мырзалар, үлкен құрметпен орнымыздан тұрайық, шапалақты ұрайық. Бүгінгі Сураж бен Алтынайдың неке тойының салтанатын бірге тамашалайық. Тойларыңыз құтты болсын. Кетті қалай болса. Встречаем.